Na Rympei U ka channel ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Managing Director jong Meghalaya Transport Corporation MTC, ulapentip baka MTC, kan beteng biang iaka Meghalaya Helicopter Service Operations na duka arterik jong niu benai nabynta banlait sa Guwahati Shillong bat satura. Ka jingleit lenti banher kisngi bat kipor kilong kumni harum. Kasngi Monday, Wednesday bat Friday na Guwahati sa Shillong kan long arhajar arspa marway bat kapor kan day prashteng step. Na Shillong sa Guwahati kan long arhajar arspa marway kapor kan day kandai 10 minute men step. Na Guwahati sa tura kador kan day arhajar arspa marway bat kapor kan day kandai steng por step. Na tura sa Guwahati kador kan day arhajar arspa marway bat kapor kan day 10 sahusan men step. Na Guwahati sa Shillong kador kan day arhajar arspa marway bat kapor kan day kad arbaji por sngi. Na Shillong sa Guwahati kador kan day arhajar arspa marway bat kapor kan day kad ar saupo por sngi. Bat kisngi Tuesday, Thursday bat Saturday kan long na Guwahati sa Shillong kador arhajar arspa marway kapor kandai steng por step. Na Shillong sa Guwahati kador kan day arhajar arspa marway kapor kan day 10 baji 10 minit por step. Na Guwahati sa Shillong biang kador kan day arhajar arspa marway kapor kan day kad arbaji por sngi. Bat na Shillong sa Guwahati kador kan day arhajar arspa marway bat kapor kan day kad ar saupo por sngi. Managing Director jang MTC ulapentip balalait na Shillong sa tura lengba ka Guwahati kumjuk na tura sa Shillong lengba ka Guwahati kador kan long lai hajar marway da ka bakhen lang bat ka GST.